Cinyak di tu nah. Nggih. Nggih. Lemot melok. Ni mara yo, pinjap jam pengawan cina poleng ni. Ngelah ngicen si jane penganggu arang tu kan. Pang patruk sekian gelang. Nah, di aman. Nggih. Nggih. Nar, Kengken. cang angkal cang megres gitu sing itu. Oh, Kadean ci becang kalau nyak pulas. mereka kita sini. Yani kemudian kira kau dari korban. Oke. Di para-paraan ini alemi. Yun. Break do alih do. Nah, men kita ya nah. Alih Oh. aman. Hah? Alih. Lunas kene busano malu. Ni. Ni yang orang sung tu. Pinjap dah cing ngomong. Jak tangil kan bawa. Nak bas kedot tu kalau kamu jak keras kedang. Nggih, terus. Mai, yo alemi. Nan, dia ya pulas. Nih apa? Dia pulasannya gagat gitu nasi. Badan siapa? Oh, benar. Mau itu tut. Nyak bagio tut. Nyak bagio. Apa madan bagio? Ada. Hidup bahagia itu artinya. Mau penganggu bunga, mau utang prada, mau saput songket, mau kaman songket. Nyen. Tut mo. Ijo jangan le jasing lah apa? Rejani teke. Oh, no yapal ngamang no. Ni mulu kesediaan jangci, pang bunga ciben mani, sawiria ciben mani kalau nyambut tamu. Kesediaan cang mulo Oh. nado. Au yang cangnya. Jangci sengnya. Mudiang cang bangkit tau. Cang lah bang jangci. Kucing lah ibu jang win. Kemudian nak len nang we cinu. Tilah tabut poleng kaman selam jai. Maro cang berat no cai. Tadi aja sing ngamah-ngamah parak ni dini do purau. Maro mo kaman selam tabut poleng. Kada aja sing lah pengangau kada aja parak ni dini. Boleh tahu. Jang yang semua sekalian ibanja sing juari cang ngangau ni melah. Yang mula sekalian ibanja biar jelek tapi milik sendiri. Nah, nyak enggak dia. Kerja melengah. Sengnya nih. Nih. Au, sing. Weh. Ah. Au. Pak, nyalih di. Ni gunul alih ni gunul. Nana cakali nih. Do bangun ya. Kingdeng mas nih. Oh, nah. Dap. Yan. Nyak bagio yan. Suke, aget yan. Mau penganggu bunga bener. Nyasar. Ini jangan le. Oi. Oh nih. Nah. Payas aja payas. Aduh. Penganggu kene. Sedinan penitia ben mani. Jangan payas kene. Mau. Aduh. Ini apa nih? Matimu utang jangan. Main. Dinding ya. Di gedung anu. Dengan ini batu malu. Penuh masih bulat. Bulat setiap berangkat ke penganggu nu bulat. Mari senja mak mango kene yo. Adi seng. Atau mek ade botaro jangan. Nang ada betaro. Oh. Wayan. Oh. Jani wayan kubo mau penganggo melas, wud wayan pulas di badan siape. Itu jam bulas di badan kujet. Ding wayan man tugas pulas itu di pokolaman ada dua agung. Ya. Jangan itu bulas. Di gedung. Atau nih udah. Wait. Sing. Yo nih. Kendo.
kemana? Kene nak. Kengkir. Bani Gangsar mau sumpah. Pak, mau sumpah. Kau tangannya bagus. Apa? Bani. Sekan deh. Sekan. Iyan kamu ke pasir bang Engken. Yen ko pasih pangcang caplok buaya mati. Ya kalah sih. Yen ko lase pangcang caplok macan mati. Gitu. Iyan kemar kau aspal eh. Yen ko margo aspale pangcang tomplok motor mati. Gitu. Apal bani mencoran. Bani mau cocoran, Hijau. pancorannya. Ah boy. Oh, boyo main. Dang luang kubi super tangi lemang. Parak-parak kena masuk pedang super pulas. Jadi dewek ngale beli agong di gedang benar. Yang sejani aleh pasti tegayan bekolem. Beli agong pedangir yan beli. Aduh, ya mana wana dia. Tapi wan kelas-kelasnya beli sampai menjanji seorang dia. Aduh, hujan mana yang ada. Yan tan beli kayan pedangir beli agong kan berada deh. Ada. Apa ya? Benang saya sama nak buyut, kira pengolah makin. Dan sedonan kan pengolah punya tenda. Beli agong. Benang rumah nak konang nangis. Beli agong. Nak beli road drinking jangan beli nalon. Mana pinjam sekali kamu. Ini beli dari Mesir apa namanya? Jangan beli lurus. Makin bujang kena jadi jangan beja jupal pesedo. Agong kira bisa. Di dia ulah kau dulu aku. Kayaknya juga ada malu. Apal sana Gangsar di dia ulah. Ulah di dia. Sabon sumpah di dia Gangsar. Janji bersumpah. Nyak cuma sumpah. Nyak yang ke pasir mangkan. Yang jang ke pasir pang caplok buaya mati. Yang kalah sepang caplok macan mati. Yang ke mereka aspal kendan itu. Pang tomplok motor mati. Lah, Bang. Apal sampun cor dia. Janji bicara. Bani apal mencoran, bani cang cocor dijauh. Ditu di pancoran kendan pun. Tahu bawa lengah mana di inang panitia kan. Kene payasnya nak kau pano kan. Wah, aku. Ulah wangi sana macan mati yang no igang sar. Iwang. Sing ciparakan sayang Iwang. Sampai mani biar pulas di gedang berlana. Nenggil malu ini. Gelang ican ciupa besok lah. Paman agong main malu. Paman para teko pangengal tawang paman uno penjani di puri. Gelang iring beli agong mekolom jani jek kengken kaden. Uno kita jek nangis tidak ngamul tidak doro nyumpleng jet itu. Sane mangken ide irako modedo sapuniki menawi sangkan ngamul. Mirip gitu jadi paman madan beli sama. Inggih, yang sapuniki menjantosan. Wagu. Nunas lugre titiang rengangan cokor dewo wagu. Irike cokor dewo jak metedo. Nunas metangi ngadak wagu. Mangken doaku sampun apine ke puniki dadosipun megrene-grene mepayasa mati. Nek kene udah anak yo nyerap pindah beli agong yo pulas itu di gedang bedelan gitu jadi yo kene mepayas beli agong ngene angon jadi lah mesraken paman peragatan kila mana nih pangkat rumah ben kene Aduh. Wentene sapuniki persanggo kumanti sangkan manahipun. Yang sapuniki menjantosan kok dewe doaku. Laudang peragatan. Aduh. Hei!
Cenat jani sing liu ake mepecel ceken cai sing ada kekayaan cai ngudiang sejabaning mati. Siap. Jani telah buka cai perlu sangang cai ni kakak sering anak yang mati anak mau tempo lah kangen kem. Lautang cai lautang. Dan upah tidak unsur-unsur upah kendana kuang perlu Gusti Dumon. Dinar 100 gedang selako santang gina bolong rauh ke sawah daso hektar. Dok palung Gusti ngenah musano anak lanang ring pokola mendukung istri Ratno Sari. Ngantos sedo ada dua kong istri. Makin dan bicang palung Gusti jadi udah tidak. Nangoyong cinangoyong kikis-kikis enggak saja bapu menjanji cekiring cai lah karician bapu carik pes bolong uyaden jinaran turmanin perak sakit walu kini bang cai nawang masih unduke bapu ngin kinang nayang untuk kayang jani bapu donen bapai coba mumpung jani ada galah cai matur sesingitan tak kili-kili dan bagong dia aturang sangkan bapu yang utus cai nge tunas upah ke nge coba langkah ke pejo ateng cai matur nge tidak mas nge ya yen bang ya didian tangkil jadi mau blok tur maning ngacuh iya lakar ngerawas Cina lakar apa ulah ane ke lakar itu kator diharap anak liu diharap anak rame paling melatang sekian yakin Iya namun tu neleteh satu sing ya kepikayun benito. Wagong lukro titiak rao cokor di dewa. Apa? Titiak. Gelah megeson-gesonan mai. Wala aksamang nes beliwat tadi gelah linyok rasa sing nyak nepek tekining semaya kelawaning bapa. Selah gelah sing man ada nak nyatu ke puri done ngawen yang gelah mulat sari tu. Ingat mengkotak ada semaya tekining bapa. Nah nejani pang cepok gelah membawasan alih mimi mustikane pianak bapa kalau ditulan nemu gelangnya gelah membawasan ken bapa. Ini yang kentan titiak ngalungsur mau pamit lah. Tahu tang? Aduh, kengken. Aduh, pangkudo siman. Ayo, Ngopi. urusan ini pun boleh. Dadam nyerap. Hah? Dadam nyerapnya ampun padam pun mangken. Ini dong tino tulut. Nggih. Meserakan gangsar ken apel tadak itu tidak ada itu. Dadam nggih. Oh, naman supaya gendeng kengken itu. Cai gelah banyak selamat sing itu. Lugro ratu dua agung, titiang mangkin ngerarah cokor di dewa. Mani meme sing rumah apa? Ipun minap ke Tegale ratu dua agung. Gale. Caka kemana? Weh, Ngoyong. nah teken bapak sing tadi gelah meragatan jani raos. Inge dados. Urna pianake. Dua agung. Ye. Lugro titiang ring lingih cokor di dewa. Aduh, kepanaknya dua agung tuh. Kengken do dadi sing kepikayon ben gelah. Teken pianak tadi meratu dua agung nak kengken saja nih ya. Wagong. Pinelas atur titiang sane mangkin ke mau. Ngatur ngelingih cokor di dewa. Niki ten pianak titiang doang. Lo ratnane sing mula pianak penulian rupaku. Nenten ratu wagong. Man, Sujatine arin cokor di dewa. Sane mepesengan
dia Ayu Ratnosari duaku. Tuken kenunu kedadian saja yadi Ratnasari uleng de. Inge. Dadi bapo ning ngajak ngiring dini ken kawete maka sujaten ini. Sapuniki sane dumun ratu duaku. Ridat kalo titiang moto tanuran ring Tegal titiang. Pangin titiang mriko ring pangkunge idomo basto duaku. Ya, Raris pomargen titiang tulung titiang idayari bakto titiang ring asah ketak-tak tutuk titiang matur ido kocap keni Raja Pisuna nriko ring buri nyolong Semaro pomargen ido kasengo inge Ainge beli patut pisan sekali itu aturipun itu titiang sampun aren beli sane mewasa dia Ratnasari yening beli kantun parmer ing sikian titiang puniki wenten cihnan titiang beli inayang suryanen alen-alen titiang ang mainan sar tiang di tiang duh dong sing medayo di tiang duagung mulut tuahne sudah manik jagat de maklo taglah eling ian sebagini sing sang saya pastikan yadi Ratnasari. ya sapun niki punapi kan cukur dewa Ainge titiang dados lawas pisan de kebangar yang anam beli ian do kirian rikalo ring pasar utawi samun roh iriki idewo nyantanang raga kemudian beli buduh lepok kemo kejagat de puro kayang bapok masih nengil gitu. aku titiang ajereh manake matur ring lingih cukur dewa pangteniwang raris uwit sangkan atur titiang Nana yang ada bapak gelah nyuk semayang pesan tekin pangabakten bapak ajak makejang dini sisen ponoke wala sar tiang makletak gelah eling napi saja buko rawas si bapak Raja Pisuna neng ugot kengkian kawanan mapan ni miara yadi mulut wah biang kolone kalau sayang nak pianak tumin sengje saja cara sayang bener pianak ngerupako jangan kedau patut pisan beli kemudian ia ajung pemekas pedalam ketangkap dan yang kawasan agung penjarakannya apa lanang ngireng lah Ngireng. adi sah apal ngireng Alia pangnya sangat gendang wake kanduki melai pipanyi laras uling puri dapur sing demen dekeni sari ulan pato sing demen ken beli pato sing demen ken adi Sayu wati biarko. Biarko memangke titiang. Nenten uning pacang matur malih rengangan. pang benjangan pang mai pang tawang pang tanah de yuda di natah puri dapur Nendang kayun beline. Mamitang lugra mater sisip Ratu Ajungwu apa kali mai para cuma newek cai teka mai sapalan banyak sejebak koripan aja mai pang tanah ada siak ada yuda di natah puri dapur ni mangken rian alon-alon dumun Ratu Ajungwu sampunang digelis mengah piduke titiang ngelungsur gungerna sinampura ariantukan sahasa purun titiang kesah pamit nenten melarapan atur mantuk ring Ratu Ajungwu napi makawanan riantuk iriki di tiang rumase panas kadibare yus jagat ruini sane ngawinang di tiang tan presiden jenak megandolan iriki makawanan di tiang pamit gumanti ngelurah pengetes mana saking suwece asung lugrai de sangyang mang makawanan preside keniang di tiang ningawinang tes ring mana di tiang ring taulan di tiang minap sida nalar ngawatuang angayu bagya kena arah hajang mantuk ring lingit Ratu Ajungwu yang dia mulai pari laksana ceni di benangan kena persidakan ngelayangin kayu laling sedini inggih mangde samunang di tiang minap ring ngatur kewanten mangken bukti aturan tiang mantuk ring lingit Ale,
sing sajan ngaji yang nak tua. Inarang mangken suryanin. Sapa sira puniki? Sira sanen ruenang, sira sanen ngerupake. Yen kadi mangken ten keni ajong ngelingang pasti ke mega gulam ngalikep tebal saking jagat pejarakan mewastu rem-rem tejan jagat di kiring dapur. Nenten destar prada sane angin ajong menawi te sinyang tapeh ibiang saking pejarakan sane nangkep awanan keliputan keni kaliputan kepetengan adnyanan Ratu Ajong Woka dimangkin. Cening Ratna Sari. Nah, pedejang mang bagyo. Das bangko, Jang. Ikat. Pasang. Bro, Jang sing sikat lah. sikat tadi Jang. Dulu Agung biang. Jang usah rubah dan Gusti Pati Agung nikin. Wah, apa dia Apa telepon? sing cidap? Api apa dan eling pal Cokro Dewo. Bunuh apa? Dan Gusti Pati Agung dok dane ngenambu sano anak lanang. Reng pokola mida dukung Sri Ratna Sari reng gedong pingitan. Ngantos sedo dari dukung Sri Ratna Sari. Rauh mangken upah pun iko durung kepicau. Reng dan Gusti Pati Agung. Pinggir karahan. Dam! Kaden seken gelah matakon kensi. Nyenani macelap kamu ke gedong pingitan. Peragat cimaton orang sinawal. Melait. Di Subania dulu. Cimaton. Sajan selapang rasa. Bro Ajong didiang icen jebos mempajar ngipun. Jelemone ngaduk-ngaduk sing tawang nak sekan membawasan kan. Nang melu. Nap. Nang do biasa ngibo kita matur. Bungut ne mesebakan. Lima ne ngejar bebuyutan. Kayang jet sih kita ngedir. Diang. Tap. Wayan bagus ji. Pangseng nyewang gare atur cine. Jani buktiang. Aleh ye moi Paman Agung. Ajak mai. Ian tuah ke saja buka atur cine. Gelas sumangup lakar ngicen ciupah. Ben 5 hektar ke Bang Carek. Nih, aji ane planning kewalak sama ngene. Misi buka atur cening ngene. Aji nu ketangka beriantuk petang pitu. Awanan ne pleh sengwang aji bener. Ne bener sengwang aji pleh. Tung ye namun tu atur ni paman anu maret ken aji. Dadi aji lipia ta mengandone aksama ngene. Peh, kadang ranang kene. Inggih Ratu Ajong Wo pemekas Ajong Wo sampun eling ring anggo mulat ring sarire punika sane banget lungsurang titiang. Weh, Agung. si kengken to jangka. Banyak ijen menyelang malena sohan. On kena cingine banyak. Banyak ngedan. Dane Gusti Pati Agung mulang rago. Mulang rago rek dukade. Sampun sedo tali selang bos. Oh, nih cai man ngedet nang marap jadi jangka Bang Kiai. Inge. Aduh. Malah tamu. Inge. Di tiang apa pamit.
titiang nenten wentenipun Bapak Dukuh sanes susru sebakti nuduk pingkalih miara yadi ring dija pacang rerah. Duh, suksema gelap. Wine ayah yang tembangun Joko Dewo mausan mangkin sane kayu Joko Dewo manggo lanjut kalau Joyana. Nana kene po sar pada mentulung jaya mah teu dadam sang ngelur pangedan ya Paman Agung kono ngemas mati. Ning, apa naji ning lah wisaron ini? Ne pinako wisir di puri sengan tua galuh pajarakan dan nangka beli. Awana naji dadi lipil. Inggih, Ajong mangkin titiang nangin Ajong sampun melinggih. Margiang catur pariksa punika sama beda dana kali dana. Yen sampun jantan iwang sanang ketiwakan dana. Ning malinge ceneng di puri Sampun abi ning. tekan haji durusang titiang lu. Bang ngaji marah kadang lu kene ning. Yen sapunika durus margiang Jalan yang menjalani. Nyai galuh pajarakan we. Yen sing mulut abang sasabukannya ini sing presiden kejangkap masa mengajak oke. Anto sang pengwaras wakin lah jani rasang. Mula saja pekerjaan ini. Kanti penyah jagat jini di pura. Marak rasa bancai. Kewalo antos. Nejani kumandan wakil matana wirang kedukudang ibane. Sejatene ngakan dari jagat penjarakan lauta. Nah apa kalian ini laudang? Kastu mo dewe loh misalnya nak. Ngawet jadi suun masa mengajak oke. Majalan laudang. Ini maramune kawisan ini. Opo katon dente mawas dente raja do gitu mangke kadiang apa hidup tu tanding jurit lawan si galuh pajarakan. Nah danya ini unang pedang cutat mati. Ya rasana jadi nah. Listu tamu gitu hada jerat mangke tanding akan bisa tu. Yo. Siap sekedap mati megeseng gitu. Nah, dia malunya kedek ngakak. Cager, dewek ini akan hidup. Antosang nah. Yen sing presiden wan wakil akan nuak ibang ngamas ini bapak mati. Sepalan wakil agung dia akan macerap ke sering berdiri. Enak, lasakan juga saya hantu. Lasakan punya naga dahu. Dua Kerangat, mati bang. Kengkel, mirip lu ada sadang sanak keluarganya nih. Aja, Mai. Sepalan makejang banyak sejebak penjarakan. Pang Mai, pang tain masiat dek lawan yang penjarakan. Inggih, mametang luru Ajong. Sampun api, boya sampun sida kawan. Ipun nih kalau penjarakan. Misi buka pengertian jeneng ini. Dua nih. Ida sane mekadiale. Ngelarang momo angkara murka durusila. Sane dok saking rian sampun nangkep angan aji. Minap. Sengkar kadi mangkin tan preside. Ajong kalih jagat iri kireng de. Sane ngemargiang dharma kepatutan punika. Jantan dharma punika setata pacang sida jaya satyam ewo Mula. jayati. Misi buka atur jeneng ini. Ning, patut ceneng matang tegan malu dini di puri de. Iyan subanyen man melah kayun cenengi. Saha ada dewasa. Patut ceneng tulah kemo kekuripan pang dan yang suwe anto seken pengelingsir cenengi di puri muneng. Inggih Ratu Ajong wo. Titiang dahat nyuk semeyang pisan. Ring asung suwe can Ajong ring titiang. Sane sampun lintang. Bengayang punapiang punika minap gegodan gang yase gang godo kadi mangkin mangne sida sarang sami iatne waspada ring angga Pang sing bene pokin undok buka kene ning. inggih Dalam mendam-daman lah ning. mendam-daman dia ring puri Ratu Ajong Dalam, giring.
Sabdane para pamirsa sinamian, kadi punika carita sane gumanti aturang ditiang saha ditiang ngelungsur gangerna sinampura ring kayuwanganipun pamuput ngiring ngaturang para masanti. Om Santi.